Çoğun kaçıran boltat? Az çoğun kança boltat? 50 so'mga cheyin. Noslarchi? Çoğunları. Uşlar 50 so'm derken do'konlar. Assalomu alaykum. Amansizlar bu do'konlar, YouTube ko'ruvchilar. Bugun число 28 yanvar 2025-yil. Noqatdagi sizlarga buyursa aqmay, kartoshka, etlerden balalarım buyursa biz çağıldırıp beremiz. Birden like basыңыздар, kommentariga yaxshi o'y fikr qoldirib, dostlar bilan bölüşüp o'ngizlar. Buyursa kartoshka bu yil o'ta yaxshi aqcha ekan, 55 so'm, 50 so'm har qanday ekan, hozirdaги surashtiramiz. Sizga pasirova turing. Uşlar 50 so'mdan ketibdir. Uje jiyib o'tadi. Kartoshka bu yil o'ta o'zini ko'rsatdi dostlar, hit bo'ladi buyursa. Dehqonlar biroq kartoshkalarni ertalar qazib sotib berganlar, hozir ham saqlab qo'yganlar o'ta so'ning qildi. Mana uşlar 53 so'mdan sotilibdir. Ana mana sredniy maydasi bo'lsa 23 so'm, 25 so'mga cheyin ekan uşlar. Ana tuxumdaylar bor ekan, ular mana uşlar o'xshaydi. Azza buni bilaychi. Bunlar tuxumdaylar 40 so'mdan ekan, 40 so'm. Bunlar 30 so'mdan ekan. Sana çarptıraver. Yazın hadi. Aybek anam taptı. Kartoshka o'sha gördüğünüzde tuğanlar eng aldı 53 so'm, 55 so'mga cheyin ekan. Cho'ng kartoshkalar ana sredniylar 40 so'm, 35 so'm, 25 so'm o'shonday ekan. Noqatdagi kartoshka bozor. Sen qanchadan kelib puli? Ha, egasi yo'q bugun. Buyursa etlerden balalarını bilemiz. Qanday bo'ladi, qanchadan bo'ladi. Assalomu alaykum. Bas qanchadan keletdir? Ettin bağları 600 so'mdan aka. Chilqini qo'yja, malni uyda qo'y. Malni qo'yam bor aka. Yo'qotang 600 dan ha? 600 dan ha. İnternetga chiqaryapsiz. Oo, yaxshi. So'dangiz bersin ha? Rahmat. Tinch o'ring ha. 600 so'mdan deydi. Chilqiniqidagi, uydan etidagi 600 so'mdan deydi. Halem sizlar жақса qanday bo'lib ketadi dostlar? Bizda bunday so'g, et, o'sh aralashtirib beradi. Bizda bunday janaqanday so'm go'sh, qanday bunday yo'q. Assalomu alaykum. Do'stim qanchadan kelganlar? 600 so'mdan ha? Uyda qo'y, chilqini qo'y. Ha ya. Bu jana birele qilib bo'ladi, so'g, et, pet bardi bir ketaveradi ha? So'dangiz bersin ha? Na, bardi 600 so'mdan ekan. Bari kötü. Hozir bir yerdan so'raymiz. Noqat et bozori. Assalomu alaykum. Etni mas qanchadan ekan? 600 ha? Uyda qo'yja jilqi. Uyda ha? Yaxshi. So'dangiz bersin. 600 dan ekan da, bardig'ilar. Yaxshi bu, bitta boladan aytib qo'yingchi ha. Qancha bo'ladi mana? 170, 130, mana 200 so'm. 200 so'm. Bananlarchi? Mana 170 so'mdan kilogramm. Anarchi? Anorlar mola 230, 250, 200, 180, 230. Xurmangizchi? 100 so'mdan. 100 so'm? So'dangiz bersin necha? Yaxshi sotib oldim. Banan ne dediniz? Qanchadan dediniz? 170 so'mdan kilogramm. 170 so'mdan kilogramm ha? Olma sizga qaraymi? 50 so'mdan. 50 so'mdan deydi olmalarda. So'dangiz bersin necha? Pomidor-chi?
150 сом. Бадырыңчы? Сабыздар бар екен, қаншадан бұлар? 2,5 kilo 100 so'm. Қанша? 100'ga 2,5 kilo. 100 сомға 2,5 килограмм. Пиязчы? 3 kilo. Картошка? Картошка 100 сомға 2 килограмм. Пияз 100 сомға 3 килограмм. Сабыз 2,5 килограмм екен 100 сомға. Жақсы. Hazır may, ақ май, күріштерді дағы аралаштырамыз. Geçe сәуіз қан сомнан екен? 3 kilo, 3 kilo. 100 сомға 3 килограмм ба? Картошка қанша? Kartuşka 60 som, ona o 55 som. Жақсы, содаңыз берсін еже. Содаңыздар берсін. Туғандар, лайк басылайттарда лайкты басып қойыңыздар. Картошка отырып сатқандар жана 55 сомдан дейді. Погода ертеменен күн суық эле, ал эми азыр болсо уже кыйла күн жылуу болуп баштады. Мына күрүштөр экен. Чоң кара дейт. Ассаламу алейкум таксыр. Пул айтып коңчу. Чоң кара канча сомдон? Нон? Ооба. 160. Пулчу? 200 сом. Буларчы не деген күрүштөр? Kaçta nazır? Канча бул? Аха. Сүйлөшүп алды бериң анда. Азыр телефонда сүйлөшүпсүн да майлардын дагы балалар буйрса айтабыз. Баланы айтып коңчу бирсе да. Булар не деген күрүштөр? Bunlar Taşkent nazır. Ташкент. Канча бул? Bunlar 190 сом. 190 сом, а? Булчу? Bu indiski lazer. Низкий лазер? Evet, indiski lazer. Индийский бе? Канча булар? Bunlar 170 сом. Майларчы? Onlara bu kaç lira gerek? Пакта май, ак май дегенде бөлүнө Bunlar беле? 650 somdan 5 litre. 650 сом, 5 литрлер, а? Bunlar 600 som. 600 сом. Aranın boyları 500 somdan. Арабалык 500 сомдон, а? Мына чоңчу 10 килограммдык. 10 kilogram литрлик. 1300 somdan. 1300 сом. Жакшы содаңыз берсин ака. Жакшы сатып алып. Ооба, YouTube'га Ne degen? Байкежи деген. Baykeci? Ооба. Өзүңүз чыкпадыңыз, просто булардын бааларын билип коеюн деп эле. Содаңыз берсин. Достор, мына ушундай экен. Бааларын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Буюрса дагы эмнелер тартып чыгарайлы. Комментарийге жаза кетсеңиздер, биз буюрса кийинки кезекте тартып чыгарабыз. Алла разы болсун баардыгыңыздардан. Лайк басылайттарда бир жолу лайкты басып коюңуздар.